Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ өдрийн мэнд хүргэе. Анди байна. За би өнөөдөр ямар бичлэг хийх гэж байгаа гэвэл олон хүмүүс надаас home tour хийхийг хүсэн учраас би одоо амьдардаг гэрээ харуулъя. Би өнгөрсөн жилийн зун хүртэл оюутын байранд амьдарсан. Оюутын байр дажгүй ч гэсэн нэг өрөөнд хоёр хүн хамт амьдардаг. Бас өрөө жижигхэн учраас их давждах үе олон. Тэгээд миний амьдарч байсан байранд гал тогоо байгаагүй. Би хол хийх маш их дуртай учраас үхэр болсон. Гэхдээ Солонгост орон сууц маш үнэтэй учраас би одоо нэцтэйгээ зүрхэмд амьдардаг. Манай сургуулийн оюутын байр бол сард нэг хүн 320,000 won ба барьцааны мөнгө байхгүй. Миний одоо амьдардаг байр бол сард 800,000 won. Тэгээд барьцааны мөнгө бол 5 сая won. Ямар хэцүү юм аа. Үнэндээ үнээс илүү хямдхан байр их ч гэсэн ийхэн хямдхан байранд тавлаг байдаггүй. Гэхдээ бид тавлагтай өрөө олмоор байсан. Энэ бол гудлын шүгэ. Тэгээд энэ бол миний нэцийн өрөө. За тэгвэл миний өрөөнд орж үзэх үү? I have some bags here, and this side is my closet. So, one of the reasons we picked this place was because it has a lot of space. I mean, like to put our stuffs. Like it has some drawers here inside, and also like this space for books, and more drawers here, and also like under the bed. Like here we have more space. Yeah. The Aimball mini hand sanitizer that is super important these days. Тэгээд би мастеринг ажиллаа бичиж байгаа учраас номын цангаас авсан ном энд байдаг. За тэгээд би хөхөлдөд маш их дуртай учраас хөхөлдөө ихтэй. Энэ бол манай Перу орос байдаг амар хурхан амьтан alpaca. This is made of real alpaca fur, and the color is also natural. It's super soft. За тэгээд энэ бол Перугийн уламжлалт хувцас. It's usually very colorful, as you can see. And my pencil case is also made of that fabric. Би Солонгост ирэхээс өмнө эдгээр зүйлсүүдийг Перугээс авчирсан байсан. За тэгээд би үнийг Японд Осака очиход олж авсан. Түүнийг Ryan гэдэг. Ryan is my favorite Kakao character. I have many Ryans here. Christmas Ryan, Raven Ryan, and Baby Ryan. And өөр хэлний ном байдаг. Монгол хэлний ном, Япон хэлний ном. Тэгээд миний мэрэгжлийн ном.
За тэгээд энд бол skincare бас makeup байдаг. Би ямар makeup brand ашигладаггүй гэж асуусан хүмүүс олон учраас дараа нь үнийг тухай бичлэг хийнэ. Энэ бол сайн нөхцөлтэйгээ авсан зураг. Christmas and I don't remember when. Okay, this one was from a program I did last year for the Seoul Tourism Organization. They sent me this and also those frames with the 4 seasons in Seoul. Oh my god, I forgot I still have this here. And here I have this Korean style bed. I don't know how is it called. In Korea, the heating is usually under the floor, so the floor is really warm. And when it's too cold at night, I just prefer to sleep there instead of the bed. Also, when other friends come and stay at our place, they just sleep there. It's pretty comfortable actually. And this is the kitchen. All the kitchen appliances were included with the room. And here we have food. And these are the garbage recycling rules. And yeah, more food here. And this side is our toilet. Okay, as you can see, I don't have any other table here besides this one. So when I make my videos, like sometimes when I'm showing something on the computer, I just do it here. But usually I just sit on the floor actually. Like I sit here. And I just use this table that I have here. Like I just sit on the floor and I put it in front of me, and then I use this light that I'm using right now, this one, because it's the only one I have now. I want to buy that, like the LED ring, that round thingy. I want to buy it, so maybe soon. But this one is okay so far. Like I sit here and I put that table in front of me, and then I just put this light, and I just put this light on the table, and I put this on the table as well, something like this, like both together. This just to hold my phone, because I make all my videos with my phone. And yeah, and that's all. So I think it's enough for me now. I don't need a big table, or I don't know, like stronger lights. I think it's okay so far. So yeah, now I'm just now I'm not using this. I'm just holding the phone with my hands, because when I was showing you the room, I was just walking. And yeah. Okay, and that's all for today. This video is for all of you who are asking about like life in Korea, and also for those who are curious about rooms for students here. Don't forget to leave a comment if there is something else that you want to see in my next videos. өнөөдрийн бичлэг үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Лайк дараад, subscribe хийгээрэй. Дараагийн бичлэгээрээ удахгүй уулзъя. Түр баяртай.